Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun yang bahagia puhaba. Sehat gebili Allah. Semoga belam lindung po tuh ban Bandung. Yang setuju hana pole lun putbit video li. Katrip lun sengap. Katrip lun sengap dan hanali lun pekaru. Tapi pu yang ka terjadi di muka bumi Aceh sangat merajalela. Sangat hat kamu Yahudi but yang ka dipelaku seperti bijeh-bijeh yang hana tanggung jauh. Cukup tega di pumale marwah bangsa Aceh. Li bijeh-bijeh anu bajung bijeh Jawa kebah. Hana sadar lom bangsa mulia lut. Nyan ban ka di pumale marwah Aceh, nyan ban ka di pelaku. Diperle akidah bangsa Aceh, akidah keislaman di Nanggro Aceh. Namun masih juga berdiam diri urung drone. Kepucit nemu dakwah rata sago. Rata jurung dakwah. Rata sago bahkan lam-lam kedai kopi jinona dakwah. Cuma ino wate tapegah salah ke abusi. Yang na ketepu pesalah abusi. Sebab abusi urung hina ulama. Kanya. Na kasmike. Penanu semike le urung drone ulama yang toh lun hina. Tengku-tengku yang model toh yang lun hina dan yang lun serapa. Na nudri yang toh. Yang jinopo yang ka berlaku di Nanggro Aceh kiban di pumale marwah bangsa Aceh. Bahkan diba iklan sabun pukoi mai le cut bui. Nyan cut bui haram jadah nyan. Kiban di pumale marwah bangsa Aceh. Na urung cegah. Na tengku yang mencegah. Na ulama yang mencegah. Citlung pegah sehat. Bek menyuka ku bedoh ku pegat video live ku serapa perte Islam munafik yang ka dijak mengaku draw di ulama, yang ka dijak mengaku draw di sebagai ustaz, kiai, tengku dan sebagainya. Ada yang berani dengan karena Allah yang menegakkan hukum kalimah Allah. Nah di Nanggro Aceh. Cuba fikir ya. Bek petimang dakwah rata sago lampap ma ke hai haram jadah. Nyan but cubui haram jadah yang ka dipelaku di pemale marwah bangsa Aceh. Nah yang berani mencegah. Yang ka dijak ba iklan boh di Sinang. Nyan cok sama kedeh ia boh Jawa nyan. Nyan ia boh Jawa nyan cubui nyan. Lako di Sikri. Nyan lako ji pancuri 7. Ketua Keuangan Bendahara nyan lako ji pancuri. Nyan cok ci sama siat cubul. Ci sama siat di muka bumi Aceh. Bek pegah. Umat Islam, ahlul sunnah wal jamaah. Ci sama siat nyan bijeh bajing nyan. Nyan bijeh Jawa bajing nyan, aci sama siat di muka bumi Aceh. Yang ka di pemale marwah bangsa mulia lun, bangsa Aceh lun. Hoka yang tagung-agungkan. Yang ngagung-agungkan ulama, ustaz, kiai, nyo jeh nyo. Ci siat, ci bedoh siat bergerak yang ka di pemale marwah Aceh. Baik yang na berani kajak lawan lun yang berutma kai Islam nafik pali. Haram jadah, apa yang ka berlaku di muka bumi Aceh? Nah yang mencegah. Yang syariat Islam yang ka tedong di Nanggro Aceh. Nah ka tegakkan dengan karena Allah. Baik kajak mendakwah rata saga apa tujuan dakwah awak kah le? Apa dengan karena Allah, apa dengan karena rupiah awak kah kajak mendakwah. Bak kedai kopi kajak mendakwah tapi but lagi koma hidu di Nanggro Aceh. Hana soleh cegah kemungkaran dan kezaliman di Nanggro Aceh. Nyan cut bui nyan cicok sama bina pinah di muka bumi Aceh gede. Ubena rumah ji tet gede. Tet rumah gede let binatang nyan di muka bumi Aceh kadiak pemale marwah Aceh lom li binatang nyan. Cicok serapa dia pinah di muka bumi Aceh bijeh Jawa nyan. Kon bijeh Aceh. Nyan asli bijeh Jawa nyan ticut bul ia boh bajing nyan. Nyan ia boh bajing nyan asli ia boh Jawa, kon Aceh. Pu dia boh nan droi cut. So keturunan anak bajing nyan yang ka dia boh dro di cut bul. Bit lu mau but ke beau but kah?
Hai binatang haram jadah kapke katari kedat. Padum yung pukokah harga pukokah cutbui haram jadah harga pukokah padum yung uronyo. Padum yung harga pukokah uronyo. Yang kayak pegat pukoma ke, yang kayak ba iklan kayak mengkat boh sabun pukoma ke. Kasebut nan Allah lam izinan. Yang dirahmati Allah pukoma ke kayak sebut nan Allah izinan kayak mengkat boh karet. Sabun boh karet lampu koma ke hanu bajing ia boh bui palih. Yang lako-lakoi kasama gedeh yang sikri yang pancuri pengan darah syuhada. Lako-lakoi pinah di muka bumoceh gedeh. Baik lon yang nak kedupu jak lawan lampu koma ke kapegah ke urung perusak bangsa mulia lon bangsa Aceh. Hoka para ulama, para kiai, para ustaz yang sering berdakwah bak-bak kedai kopi lalam jurung lalam lorong. Hoka cegah siat. Baik menyodit biaya ungkoh dakwah hang kajak berhalangan yang but kemungkaran, but kedaliman, but menjahiliah yang kadiak pemalai marwah bangsa Aceh. Cegah siat cutbu ya saya nyan. Pinah gedeh di muka bumoceh nyan. Nyan yang nak kajak pebangga-banggakan melang berat mak. Kuno kalan ni nona urang kritik cutbulnya ni no para kiai, para ustaz, para ulama yang kajak mengaku drog. Gejit pegah drog ulama je no. Kuno kalon bak media sosial ino. Kuno kalon je no menyohana berarti bit utak bui Yahudi kafe paleh utak ortodok yang kakak pegot di Nanggro Aceh. Hana guna syariat Islam yang ka dijuk li Jawanya. Hana ka bimbing hai binatang. Gaduh ka petimang pukoma ke dakwah rata sago haba basot payah aku begah. Haba basot payah aku begah. Memangnya dakwah bak-bak kedai kopi sambil ngopi, sambil dakwah kita ngopi. Tujuan menyokon dijak minta kopi pre lampap ma ke hanu bajing perte ase bo kerja dumino. Yang kalah jak baba ayat Allah hafaya di sikrek dua krek enan mendakwah tu lampu koma ke. Buat kemungkaran dan kezaliman hana berani dengan karena Allah kacegah hai binatang pali. Kapetimang dakwah ke namun hukum kapelikut hai binatang pali. Pema Yahudi ke Islam munafik jahanam ke lo. Lebih palih Islam munafik ketimbang Israel kafe laknat tilah nyan. Nah nedupu? Nyan cok cegah dia. Ku sengap hanale ku ketek hana pelele ku jak ke para ulama ke nyo ke je hana pele. Nyo tapi but ke jahiliah hana so cegah musaboh lampap mak. Haram jadah, wate aku temena lelon pu. Salah lon. Na pernah lelon sikrek kata aku to terhadap ulama rabi. Yang perte ulama kampanye yang ke serapanya nya. Yang ke serapanya ulama kampanye, ulama ugoh yang jak pelemah harta, jak pelemah rumah megah, jak pelemah motor mewah. Hana lagu ulama jamun lagi nyan moden. Pakon ulama jino jak pelemah harta. Dijak pelemah pepayana properti awaknya. Lampu koi mak kak ulama dro ke. Ulama pajuh haram. Yang kejut para ulama su yang pajuh haram jino. Ka bebas hanale male utak bui ka awaknya. Hanale dibimbing umat Islam di mudakwah je. Namun hukum dipelikut. Lampu koi mak